then say one so baba na ya onso man ye una ka say ye shira odi down no wo nyina ye wo ne wo madia wo ma abusuapani kwa wa asem wa hwe ya odobro ni minum ni krofo bebre beku na afiri ho to do so akobe ne ho say papa say no money na mu no odo we nka hwe tro mo me that the number said that catch him this man by me said am no buy first ene chim ya me friend one vocation mo ade am wa me friend and also onu ni funu se akoso asewa ne yere ane hina abusuapani nsa okay won't these two people should take care and can say court no kwa woko na wo bu fa odobru ni asem so na won see no before Christmas Mystery TV. In the name of Jesus. Abusia Sabre say we obi a over social media ne so won say team legal wife for wo anu dem omunsa egu omuti ya wo ebo bena yie pa na obi bisa say eden asem na ato team legal wife wo bi asan asimu na ne nyina ene say wo ekre say papa she aba bedi wo sika no esom 5,000 Ghana cedis wo ye o madwene say wo san e de aba be celebration of life second funeral e de amada de lumba na penefo say abo baako ye ni ya impre no eti say that the lumba say wo kunu ni say di kan aye na ye wie de dade de biem e na asan aka wo say wo san aba be ye eye ni impre no so na busu ene Mensaka Prophet Dr. Abednego ye ba bedi sunsumu enkomo e wo Mystery TV mekwa komodifo akwaba na mekomo na kwaba na mesre se wo be mi subscriber tim no so e de ama me ya na wakai se wo de be wo ne be ka ho sa no upload ni tumpe wo ne first person ya wo sabedi ka ka me se wo be no ka me ho e modifo akwaba na fe ye ni nkomo no ye kono man makro ma ye nyi prebu wo kwan so wo lala odofo he de ne wo ha we de ne wo dadwen yare be na ye kwankwa a wo de chienchienchi a wo nya no aduro ene na me kanfo Raboni Spiritual Research and Divine Medical Laboratory Ediama. A Prophet Dr. Abednego Enedano. A wise man will hear and will increase knowledge, but the fools despise counsel. Prophet Dr. Abednego ye odifo a eweyem remu awrade ayi no ama wiase. Se sunsumu ya rebia aye okwanko. A doctor edikre wo ene na me kanfo Prophet Dr. Abednego Invisible Teaching Hospital powered by Castoplanto Technology. Kai Prophet Dr. Abednego enye pray for me. Inti hwehwe Prophet Dr. Abednego achiri kwan wo Insanwama do achiri Oreku Liberty House. Adase Fred Dr. Prophet Abednego 020-859-9576 na say 027-8977-215. Intro for Kai se wo twiri bibi wo so na semba na bibi krem. Eye power eye oja eye prophetic. The famous agent D. Me tell me say mystery of mysteries. Our mystery TV so Debia with Dr. Prophet Abednego. Prophet Dr. Abednego. Our mystery TV so Nyamishra say we mystery of mysteries on Mystery TV with Prophet Dr. Abednego, the scientist wonder mind. Nyamishra. Yeah, hello. Your friend Auntie Linda, me just in here, man, actress. Me encourage you to say, on Mysteries of Mystery. YouTube, all the social media handles, any Mystery TV. On follow now, on Prophet Dr. Abednego. He's so powerful. Luke 6:46 say, why call him Lord, the Lord? You do not do what I say. Repent, I've told you. Tutuka for I have Busumuka, Klumo, Casamonim, Edini, aka Alafia, Edina Gasakasa, so yeah, James Clark. Actor Bakope, and me catch him say, Moshe, Mystery of Mysteries. Mystery TV, so naturally YouTube, Facebook, anybody Giara, other phone Tabeno. So, Daddy, hello, Eja, yes, what's a mona mquash? What's a that's you. Daddy baby free so de boko na free said that the lumba told for me no wedding commode afofa ho a na ekosi se ye sie that the lumba wie na ka nim se eto atwa kosi se na yiri pani sa be pie mu oga na ha ne ye hu akwa abasoronko a ye de ma no ne edom a etwi de kohia no na no ya da ntokwasi social media no so e de asem a
Tim legal wife for chess and kay no more sign be ye Nesika o majino, Papa she akwaji sekan $5,000 Eddie. Bibisa se that the lumber you kunini. We film ya na yi. Empenifo se aboa baako ye ne ya impre no. Into second funeral na immediate family no hwehwe so mo ba beye no. Ne kwan so no ana. Yo. Na what say no so that's. Se unze that lumber no akwakoye wo mayaniwa. Aha nti no fi se na asem ba ye ya ho dedeni na ya na abribia na Ghana for pe the outcome of asem no se na city poten edeti. Yo. Holy Father, we thank you. Osuro ni asasi radni asutum for our Father which art in heaven, hallowed be thy name. Holy Ghost, Jesus Christ of Nazareth. Eda. What's it? Daddy Lumba assembly. Daddy. Kojovos. That's assembly. So say one say before Christmas. One say we. Una also one sanko we ya. Amen. Amen. And krane so o de mai say I say wa koto abon hudua say wa odobro ni abon hudua so de insani ade gu ti so say we di nkonim o court wo na akusa say wa de o say me say ma rade enye sa o de say gu ne ko enti wo be hira no enti won de won che na odobro ni de won fama na akusa say wa no on hwe ne de enye sa say wa no anya Akosia so na e repeni no. A repent no ne ye. What I say, we don't na wunti and e ka so wo yere. But on ye ne ho ade. But say one day why no one day. What was sanko ye ho o se dey. On so mo bia ye. Oh, okay. Wan ka so won ye na ye pray no. And say that lumba kra ba ha. Oh, say ne na me ne ka say. Okay. Say o taiba. On no owu yi no buy. Enti betwe friend anytime ya. Okay. Me here be am to friend is say na maybe say na okay. Because maintain na okay da. There say me friend na maybe say say na bi onu na also 1 year. Okay. Obi in terms of so for your saman kasa. And ka me ma wa wie na mabisa wo. Na de na me ni onyame kasa. Se nya me nya saman. Na onyame we honhom anonye ho. Oye honhom. O saman ye honhom anonye ho. Eye honhom. Ndi se me ne honhom kasa. Honhom bia metu na kasa metu na kasa. Okay. De won kokoro ye o saman na nyo saman. Oye honhom. Oye honhom anoye nipa. Oye honhom. Na ye tumi friend ne kasa bo mpae bo nkomo a. Ade na metu na o saman kasa. Sa Bible says sum ni han ni twaka. Sum ni han, why ne bo sum ni han? Okay. Ndi ne obo sum ni han no wo sutumi ano ni sutumi. Odi fo sa nya wo na obo sum ni han. Sa nya me na mbo na me won obo sum ni han ne. To be friend also on me wo. Te se me pese me nko soro a, anya fe na ma be ko soro. Ko bi so dan kupon. Okay. Eni ha sa wo be frɛ no keke. Me pese me nko pumu a. Anya fe na me ko pum. Amen. Amen. Because also we have the access because the great man is dead. Yen ye wo kwaya ye ko ahengwa nanim. And ahengwa ne so ewo mi mu. Okay. The throne of God is in me. The kingdom of God is in me, within you. Okay. So I just enter into the kingdom of God because I have me obridia, me di humility. Na nyame na me was sad, and nyame na me yes sad. Amen. Amen. And to say we obia se se me so me frobia, and as say no, se me pese me ma wu ana wu tibia. There's a menu be a metwa ye na me the spirit na she depend no waka se. Oh, okay. Anka metimi ni na kasa na mebisa ne nsem ye. Very good. Okay. Amen. Amen. And now obi ani ha me de be she ni munti. Amen. Amen. And now we have another medium. Okay. Medium no so no onu ankasa be ye na spirit na be si onu aneso. No kasa. But I am full occupied. Nti onya kwan ma. But as also the new wine must be put into the new bottle. So I have the new bottle and I have the wine which is overflow into when over there nyakwa wo bi. O nyakwa wo bi. Majoji. Into kwa ye wo medium obi ofre sama ofre to me no. Ebesi onu anex. No ankasa honhom be sim so no wo kasa. Okay. What you say? But yes no wo to maintain of what woman kasa.
Because Jesus is filled with the Holy Ghost. Tu nya kwa mewura ni mu na wo afa ne so akasa. Akasa. Nti me honhom bi eni wa o kwan go mim. Okay. But mim no maye ma dida. Osofo onye man ona honhom. Obi bi onye man na honhom no wura no. Okay. E man na wonye ma honhom to be wura. E man bi yo hase chan ka mo ze. Na mama ko wura ni no kasa because onye ma. Amen. Amen. To we that has been filled with the Spirit of the Lord, me my ema ebuso say that my cup runs over. I like my ebuso where them ever tram. There's nothing negative can penetrate me. Okay. Amen. Amen. But me na me to friend in Nekasa, me real my dispatching. Okay. Amen. Amen. And to one moment necromancy, fluning the whole to friend fluning la ona fluning Nekasa. We are no sama fluning kwai. Amen. Amen. Odi for unza wo kasa ne beba asem no so da unza wo kasa you are filled and you know nothing negative can penetrate you. Yes. Meaning some mind is negative. Yes. And since some mind is negative dia wo na wo ye positive no only negative no twaka ben na mo wo anti wote I have authority and dominion over it. Okay. One to say yes, Onyankopon boss na asase o say have dominion over them. Nti wonni unnim kura de kodi e friend sa. Obo adin na no de ko se Adam nsa. No say Adam to din. Di wo mo so mo wo mo asem do te se po anya. Have dominion over them, over the spirits. And did Adam you be onyame aman tumi wa honhom nyina so. To ne tumi bi akasa emframa ko ye ne kasa. Okay. Amen. Amen. Enti wonni tumi wa de ne so ade ne bedu so. Enti Yesu Kristo obonsa maji kwan ene Yesu we ko hono ko je no sande maye. Enti mi wo tumi wo ade na me ye ne so. Say ye bosu ma mo ata be fo busu fu bi fo mi wo tumi wo ne so. Wo ni tumi wo ne so ntu wa hwe be twa obebu nan. Ena wo nye maye ntu wa hwe obewura wo. No wura wo de wo be ye ne ono pe. Okay. Amen. Amen. And Jesus is the mediator between God and man. Nti Onyankopon pa ene tumi si Yesu so. No wura Yesu. Na okasa. Apart from that, no spirit, no power, no negative can enter into Christ. Okay. Amen. Amen. Until that Christ, Jesus, God is not a man who can lie. Onyankopon yoni po be de. Obe twa through because whom ye doing run. Amen. Amen. And yeah, ye ni mo maybe my preference number for 24 hours. My man am it here. To buy a man they so I will wear the negative friend. Amen. Amen. But me to me was. Okay. Because it has been given unto me. It is when he has called to the 12 disciples. He gave them power against unclean spirits, which are negativities. Oh no, but when they will to be ones. Wow. Into Bekasa, Oban, they will answer our Casa. And I want our Casa. Amen. Amen. Now back control and let us who yare. Amen. Akao kakra. Akao kakra. New Casa. Amen. Amen. And the baby to my similar dispatch. It is a bread and that the lumba a catcher was see and say, well, ma, quiet. Oh, so much one quiet second funeral. And Akosua say, well, say, then say, one so Baba in a year. On some money. Oh, like I say, you're shrouded down. No one in your own body. One man was shopping, a was some. While she or double in Crawford be cool nephew. So those who are cobbing. Say, Papa, say, no money, although away in cash. Papa she, Papa she, because they say Papa she na waba center of attraction as a center of discussion. Mama say one domo e kind of who a friend say team legal wife no. One must see come Gigi and Papa she I just can't. Papa she no hina. Woye that the lumba adamfo. Ninia. Debbie. That the lumba be wunu then o catch them. Won ka hwenkyerɛ. O catch them so wo me na yi. Me that the lumba said that catch them this time by. Me said am no buy first. Ene chimi ya me friend. One vocation mo ade a me wa me friend. And also ono ni funu se Akosua se wa ne yere ene hina abusua pani nsa. Okay. One these two people should take care and can see a court no kwa wako na wo book fa odoburu ni asem so. Na won see no before Christmas ka court no kwa bi anko
Enti wokɔ wi a wonko sie on fa odobro ni wan fancy on na wo odi kyerɛ enti more or less wabɛyɛ yere enti se kura no ntumi yɛ kura ɔwɔ ma ejapade ne dos omu obi ate bi mu enti na mo pɛ mo mfa ma odobro ni onfa ne kutunkutu nkɔ amen ɔno sai ni de wa jize yɛn ware wo you are not a legal wife kojo fosu ma minimum ne Faustina no wo mo samafuru kwa bibiri ba me ho se nya wo ni ni akosha sewa samafuru ankasa to be nka na obi ante kojo fosu da do asewa akosha sewa onu ni mu enti we ni ma ba o ebusafa ni fa ni nansi fam on take dominion both the two wives jiwe obi anko close wonya ye ni wie ba asa Papa say na mo ifa. Oya busheni. Why na small? Who call you? Why na free papa say? Why na small? No ye amanye be. Why no so me say busheni? Obe so dwa na obe hwe nkwam. Papa say onu ankasa kope owo hawa mane ho. Dua bo nwa bo ni nyina wa hwe ye asembeto. O ma wo papa hwe dua. Kojo fosu so omuko nsuo bi hu koye ade se kojo fosu sama ni nsuo nko ka che kojo fosu sama no nkumu no se kojo fosu ka che ono njimi yo no be kunkumu ni mane na busuafo amen e woni a odobru ni ye e woni akoso asewa ye e woni abusuafo ni oso no njimi no be kumu abusuafo e di se kojo fosu abusu ni bi ewu anyon enti ma me Faustina fosu ni baba mu we ye wo firi mo hyew no enye kojo fosu abefo bonsamfo a wope kojo fosu ho adidi bro no we fa odobro ni etra ne ho a odobro ni nim ne yawo ne ade nyina na so amfa ne ho ambo odobro ni anka hu ye nwe onipa na wono na woyare wotena ne ho wono no nim ne hawo ne yare ne nyina no ono a so na wamfa ne ho akobɔ na nka onya nwu ayo because se wan ho odobro ni anka kojo fosu ntumi nya kojo fosu na kojo fosu ye kojo fosu but an so benya that the number kojo fosu be ye kojo fosu odobro ni osimu sen so osase na onya odobro ni osam be ye more advance sania same sapon that the no to jomo ya sapon na ya sapon ye ya sapon na ya sapon be san ye ya sapon efi tiwa amen na so na ensese onfa ne humbo tiwa ntina kojo ya sapon winter odobru ni enamma todomu ntintan nsoso enso adwase wo wan yimi amewu wo yimi wan jimi amewu no soto no otwekora okosere no okosu ekire unyankopon no nyame ngi ni kunuma no okotwekora to waja onipa na to no otwekora ade a open waja to nti ade ne bese anense ebese na we nso no owo feku owo kuokuoku tinya kuo no beka no obepene so anompre obeya no ye amen enti so kwa anyway enye kojo fosu na omu ye bia enye kojo fosu enwon kasa ho asem to omu kojo asem bia enwon kasa asem ebe kyerɛ sɛ yɛhwɛ kwan a yɛfa so a yɛpɛ da de lumba krabrɛ ne sie na yiyo no ne dedaye mu ades bibia anko ye wo mu gu n'animu asetinka saa de nka yire num ne abusuin ba bɛyɛ komo bɛyɛ ne kama de ahyɛgye sɛ bɔde no anka ɛnna wo no mu de ahye ne munyam kyɛn sɛ ne abusuapani ne odobro ni ka bɔ mu yɛyɛ saa pepepe ne beba te nhyehyɛn we kura sɛ nyɛ sɛ yɛbɛka bi ɔde sama ne bai sɛ baabi ɔkɔ no wakoto sum wadu sum n'anim nyɛ n'akyi nyɛ ɔkɔ kura on trance wɔ ma ne nsu yɛ na mehwɛ sɛ wɔsie na wɔde ne ka baako bɛka ho bɛhyɛ ayi fura de kan baako a ntoma he ntare ahe sika he wɔde gu ne so enti anka bai sɛ yie no kɔ wɔnya yɛ yo sɛ yɛ amurade amba mu a anka yie no wɔnya yɛ anka ɔbɛda mu awo ade no papa ɔda mɔkyerɛ nya osu opue ba enti oyɛ na wɔsie no wɔwie sɛ ɔkwan ne da w'anim nyame dada na nkɔ bɛfa sunu no saa ɔhwɛ han bi na opue no hu sɛ highway to hu sɛ nkurɔfoɔ baako pɛ na tumi ba ha nyɛ obia na ɔba ha o bebree wo ha kora yɛ pamo afiri ha wo ba ha
so by near your own opeso anameboa mama work where ebi anam so wia oku enti say ye hu so o mama na eye wo na ho ntowa ye beka ne yenka na wagasa so wia oku no yenka na yenka nti ye ka na bo fu sa de na wo de ba yanka na o mama o ye wo ne de ene de ba ye kan ye wo de enti bebire gwan ya ja so Omunti minti na mnukureninti. Amen. Amen. Obi ba osofo me pa cho se na mekunu ye nti anka chechere ne mame. Chechere ni kunu na ze. Se be the $4,000 $6,000 ni chechere ni kunu. Na ze wuji mi ne we. Se sa na osofo ne. Ejinsi fu se ya de wo. Oh okay. Oh se adwuma bebere ye. Wo mo chechere amanfo kunu mu awo. Na ka onim. Ena oba wan control kunu wo se wajimi. Na ze sa na ne obeka bia na be ma na ayama. Yes. Wo misa question bia. bia. To be ma tintin to bia so te wo sa on hwehwe na shebre mu na bra bom. Ti no meye no wa ye no. Amen. Amen. Be discover bibiri. Yo fesikani go koto ahoma to an ne e dade de no okomba bi osikana da ho mafa. Odi fo na se wo so wa fa kwa bi so. Se ma kire. Amen. Amen. Ukruko peacekeeping 3 months. No ni ukura danfo ne na beda. Ukurum enia last born ti wo nchen. Oni ne dadem. Na ukura danfo aba na obeda ho a. Abofra so wanda no wa ina ni se na odi hwade. Abeku. Samu fra wuti akese. Afede adichi na also okogwa aso ba se no kobo one brother ne mama amani. To kobo mama na mani na mama ne ba fe obecha mo ho ti se yo. No mama sa hefu na ba anti mama ne so hu ade no. Se mama nso wani. To ye no friend ba ne oyire ye ni o. No say branches so so ni straightforward. Hefu na ba fe say no te prophet Abednego kan no buy. Also for me kunu ni mama ne ade so person family wo yi me fi awada senti chechere mama na let's kabu hunting no me yi mo $5,000 senti hwe na ye mam so enye de na anyebia so nsabo fra bi da o say you papa no ba oyi ne pabo na ordinance so kai o say you O ba sa kromfo entino se open one when open 2-3 months. Amen. Amen. Ubetu akofra mu na aka chon se ampa wafa na dam ukru nechi. Ubetu akadia awade no betras. Untimi nkadia. Wa ujejeje. Asobe na ko ye Pentecost okromfo be fo busufu do ko Pentecost anga so yu dwamafo kaka pio se wase ese otu sa de nyesa ukru no da ebiesi ne kupu efe adwuma mu opu fifi 8 o'clock 9 o'clock no be ma fofu da. Ne nana okotra ne nchen ne nana di jaw ne owo nti na ase ye no togun on se togun ka piu nyesa ne hunto Holy Ghost te hura be kasa me ne rough for how me kasa be you draw na me go me need time I have the spirit I will perform it for you to see what I say we jimi ankasa ka dey da wase ana nga je okun say o yare no wo bu ebe wo bi ano nkyere ukotra ona na ho so de tome onim tome beat ahene gu wase ahene ni ade sa ye ni ndi ahene no bedidi na ondidi obedidi obehye wase ni ono obi ada ko bo amanye se nya me kuru ni o nya me yeni ubetu aka okoeno ke ba shi mene I will tell you the truth me fashion face you and you scan am me fa ye hwe me mpe se me na me se kona bra na me u ba fe me kire na wo be ye I popra pull waters into wutumi yes ade dia benya results na wo kwa na fe ni wankasa wa home ebu fo na wa mba na se wa wase na me so be kire se nya me ho wa ba papa wo friend Jesus Christo na Jesus I am the way the truth and the life na wo Jesus twato God is not a man who can lie. Amen. And to say that the room my yeren gusu ya dia akoso sewa on ye very careful. That the room by shrano my yasre ye shrano that the room na ma ye bompa ma akoso sewa anko dobro nye kum. Oh okay. Anke ye no by this time anko dobro ekum asay no poto. And to be taking confessem no so ko ye den tim come from some won twa cause we na wo fro o person trust no ma akoso sewa so hun su ye
Utate nkrofo me yes anka da de no man kasa nkoda ne ho di nkyere no Okay. na me nim obafuko a wakọ hye ne kuma mu se obeye yiye efe no wai kokoti me na wo sie ni kunu o waifa Sɛ saa berɛ na adagye ni hɔ Adagye wo ni adagye. obi adwuma. na nyo kunu na ato wa mo ama ne se okunu ndu kunu ne ejapade dai ni fi owo nyina oyo obi adwuma what a nonsense what a nkwasase ya okunu wo ejapade okunu wo nyina o sanko ye obi adwuma can't you protect yourself what if you TV station or radio station or nyama factories companies or some cars or one sase wa bo mamane me ne nakasa Okay. ede na ne sanko ye adwuma mu wo tu aneka fi owo isle go obi anyim entina Sɛ abotira brabo na ne Ghana brabo na abrucha nyɛ pɛ. baba enya fi enya ha no mu fi no mkwa Okay. enya ha no mu fi Nti wɔn san mra n'akyi ana. na Ghana osenchi be ye ode ntese on sayem abrucha be ye ode kro ntese ofie hwɛ sɛ nkrɔfo na control radio station wodidi afa mpramese 8 9 10 saa roman father mo ni mprafo ɔhwɛ kojo bruni kojo so adwuma so ɛdo adade no ba yere o to control adwuma Okay. wo mo to control now you labor you are out of your sin say what na kojo fo so nyina o to hwɛ so dan ko no fa high bidi ahia na obidi atare ahi Sɛ bia wɔn ma ne kwan wɔn wɔ ho ne ma maame ne kwan ma ne nya access to nneɛma no. wan ne busuapani Busapani Kofi. wo ya o ho ade wo ya o ho ade ebusuani nti kojo fo so bidi ya oba ne dia Saa berɛ yɛ busapani timi yɛ ayi a wantwa ma yere ne kora ma no ɔkɔ ho a wɔn de bɛma. so no ma kwan so won ye ena kojo fo so so wo ho na won sie no nti sɛ mo na mo sɛ wan ba bidi anese na nkasa to be libra sa so person ye libra no ne ma ne mbre so ti abrochi wo yare abrochi na kojo fusu na abro fo ahin na wo sa factory na kojo fusu ye obre wo Ghana ha ye abrochi na wo enyo bi adwuma no me na we e wom ku e na mo fra so wom papa dia won se Ghana fo ejimi o papa obi bia mbu just wa bre we say the prodigal son o Yankopon ba no o say nya papa no bi on man ne de no okodi ya sign na ni sutin na o ba no na che say wo mo be yi na ide ayi they are ni patutu aka say stupid and foolish ade no ofia wo hu just kodi ba bi no abre no sweaty nso ade na da won chen Peter no atu na mo ya 24 hours na Awurade yeso mo ye de mo penam o fade to o say ha ya ba ha to be se fato you do as I say entina eni petuntu ye chimi fo na no mi say Awurade ane na eni petuntu atisa o say ana o say memfre to be free we fo the people of the mass aliens o say Ghanaians especially Africans ni petuntu that are full souls so even the angels don't want black ni petuntu adwene na wode ma ye nyusu yo ye ne wo ma wokutu fam na ode ade talent ne shine no so nya popo Ye nyusu ye de no. ye nyusu ye de ndo nya me ba no oje ana wanje Oje de ka. ode mo bi owo 10 obi oyusu ne de hwe sa abrofo won sum nya me o nanso won say heaven would asase so na won hwe ye na ni petuntu ti wa oburu ne ba ye wa ha wasa ye wo so was an adrenaline who use and the hakongo kaya ono on use ono so ma on use dia otie and let's say why ye when you kunu no be boa we busu afom pere enso ebi a uye ya obeka we busu awo ana me boa and ono a onye sa kunu ne bi ono so a onye ye and na won so ma hu mpo and na wakoye mpo na wani amen it is ana ni patuntumti kojo fosu ni awaye ina entino ejapade ahia na modi a muntumi mbehwe mukunu mu papa ejapade eso na wonso mfa wa adwene emwa dia wo papa ye ne nye bi nkan so to obruchiri why you ti rasta very chimifo utumi to dom na spirit na wo papa de to obi sanka ese no mehwehwe sana kojo fosu also otumi to asemi crowd eye ene otiase anka ni wu asem odi tadom enya millions of cities most of the also abruchiri na ne ba pen ase we kwasia kwakwa
Witness over the spirit and the guidance, there's knowledge, wisdom, understanding. My father used power, no, and what I say, you say spirit in any now. Never be able to be far. I say, Yaw Sapo, never Jimmy for. On to me, funny papa to me, no, fine yet. They be the hotel, Uniska, but the spirit is there. Scaran Casa, spirit and Uniska. She said, Lima, me bre. Ya sapo yiri bre mo mi kwa spirit no papa na yari ba spirit no amen amen daddy yemfa ya asem ni nsina ebi trese daddy lumba esan se ne ye wo mo twe ne hu manson ne wachi dare ne ade ekoso na ma owuo nkrante bi amma so wabusua ni mu a edi kan yi fosi na foso afi ho ebi so trese wo mkobo amena se kom daddy lumba be kuduku makusi na wo ma afana nkoto sa amena ni enti sa amena ne da ho eti so manko ye ho amamra amna no ebetwe ebusuan de o makwa ensam ne de akwakwa ye bebre ye de asem isi se na ne masisi de mala de no yo eja ye das ena kojo yo eye mbajo kwa na Holy Ghost this fact nwa bodua esunu ne odobru ni aye esunu akojo akosu asewaye okay esunu ne afosina no busu akoye ansa na esunu ne ansamamfo ne ye na won kase mo asemo nye denti na kojo fosu ku enye kojo fosu duabo ebima consume akofren sama akoyese and they are killing themselves and they will die for want of wisdom just omo by radio na radio tell say ade a wo kan nya wo ye because send your susu no enye sanity and it's okay kojo fosu kase o tiase okum nipa o prankrofo wo so odobro ni na ekum ampa enam odobro ni a okohun nti ni refi ni ho but enye odobro ni ena poison anase mikun ni mikum say ekofa ne nsaso and the ekofa ne nsaso no koto mam ena ojaye akusa sewa no ena fe baby okoda brabo nyina so ekohefa owom okay ena odobro ni ni ade papa bi a ode boa no se obeyi na fi owom because obai so baby awokun no ase te japade nti no odobro ni so tre amen amen tumuso onu okumu na be proof de kudia odekumu enti kodo fosu no bi su na ekumu okay enti ko bodua se odobro ni ekumu no odobro ni nwu a na enyo odobro ni e ba hena so baba also amen amen awusia ene na asam no papa watwa ne tia se woto bobo ban a ebesan aba wo so aha ana brema akwan me de enkomo twetwe ni nyina esi ye medase se bribia eba ne se ya eya na unya bre eni adaje na wo de hwe enkomo no de mama ebusia Prophet Dr. Abednego NMD kan ka se wono ene ne no edi enkomo no ne sofo pani ya woda the Kingdom of God ministry no ano ne busia 40 days plus no egusu a ekoso de dende migosu a ebo ho de ru e de trew se wo fa wo hyemu a fa wo hyemu efise ne aka no esua na ensentre ne so de eyi ne ti wo ho yie pa nti se wo de oba wiase wo se adanse amanfo di wuni bi da ensentre ne amanfo hu abrabom no wo hu bi da de a na me kan fo 40 days plus no e de ama udifo numbers ne go screen ase no ene ni nkomo bisa ne sese na dwumadi ne tie ka wo hawo ne kire no gibre ne da ono won tena se hwehwem owu ne hawo na watimi aso ano e de ama mesre so obeja wo comment so e wo comment section ho e de ama me all the social media handles no e Mystery TV o subscribe like no wa share na fofo so enye bia hwe din at the dark gold e be share. This program is brought to you by Rabboni Group, the Kingdom of God Ministry International, Unity of the Spirit in the Bond of Peace Fellowship, Nyamibechre Prayer Camp, Camp David, God of Israel, Inspirational Research Society, Prophet Dr. Abednego Invisible Teaching Hospital, Commission on the Rights of the Kingdom of God and His Righteousness and Administrative Justice, Rabboni Supernatural Intervention, Ele Hadi, Barim University, Prophet Dr. Abednego School of Giftology, Rabboni Spiritual Research and Divine Medical Laboratory, Mystery TV. Yakon man makro ma yenyi prebu okwanso wo lala odofo ede ne wo hawo ede ne wo dadwen yare be na aye kwankwa a wodi chenchen a wonya anu aduro ene na me kanfo Rabboni Spiritual Research and Divine Medical Laboratory ede ama a eye Prophet Dr. Abednego ene da no
A wise man will hear and will increase knowledge, but the fools despise counsel. Prophet Dr. Abednego ye odifo a eweye mremu awurade eyi no ama wiase se sunsum yare bia aye okwanko a Dr. Edikre Wowo ene na me kanfo Prophet Dr. Abednego Invisible Teaching Hospital powered by Castoplanto Technology kai Prophet Dr. Abednego enye pray for me inti hwehwe Prophet Dr. Abednego akiri kwan wo insanwoma do akiri Oreku Liberty House adase Fred Dr. Prophet Abednego 0208599576 na say 0278977215 in short of 4 kai se wo twiri bibi wo so na semba na bibi krem